U sobi s pogledom. Dobar vam dan, s vama je Nataša Ricijaš-Craig. Pjesnikinja je prozna spisateljica i prevoditeljica koja je davnih godina među prvima u Hrvatskoj počela otkrivati i prevoditi indijsku književnost. Objavila je više od 75 knjiga, živjela je u Egiptu, SAD-u i Gani, a najveću je pažnju čitatelja privukla njezina knjiga Brdo iznad oblaka, koja je doživjela nekoliko izdanja i još uvijek je vrlo čitana. Moja današnja gošća je književnica Vesna Krmpotić, koja inače živi u Beogradu, no vrlo je često u Zagrebu, u mirnoj kući s pogledom na vrt, gdje smo i razgovarale jedno ugodno poslijepodne. Da, ovdje sam uvijek. To je jedno divno mjesto, mjestance zapravo. Eto, to je kuća moga prijatelja, to je to. I to vam je ugodno. Da. Vratit ću se sada u vrijeme vašeg odrastanja. Naime, rođeni ste u Dubrovniku. Kako vam je bilo djetinjstvo? Pročitala sam negdje da ste izjavili kao u bajci. Živjeli ste naime u jednoj vili na Pilama. Bilo je prelijepo. Tako lijepo da sam ja u svakom drugom gradu poslije, kad smo se selili, moj otac je bio u Dubrovniku, vodio je bio je direktor bolnice Dubrovačke i ne znam zbog kojega razloga se selio u Split, pa potom u Zagreb. I svaki put ja nisam mogla prežaliti ni u Splitu, a naravno ni u Zagrebu nisam mogla prežaliti odlazak iz Dubrovnika i još kao dijete sam razgovarala s tim Dubrovnikom. Nekako sam ga sebi predočila, ne kao grad, nego kao biće, kao osobu. I onda sam njega tješila zbog svoga odlaska i obećala mu da ću se vratiti. I to se i dogodilo prošle godine. Nakon koliko dugo vremena? To su prošle godine i godine, deseci godina. I prošle godine 11. Dakle 11. imala sam opet susret sa dubrovačkom publikom. Što vas konkretno baš veže, evo, kad se sjetite djetinjstva uz Dubrovnik? Kako ste provodili tamo vrijeme i djetinjstvo? Što ste radili? Da, ja sam bila mlađe dijete. Šetkala sam po tom vrtu na Pilama koji je bio preljep, prebogat kojekakvim utiscima i uvijek mi se činilo da tu još sa mnom neko hoda, neki dječak. Ali nisam nikom o tom pričala, jer sam nekako znala već i u toj drugoj i trećoj godini da se o tome mora šutjeti. A majka, čime se majka bavila? Moja majka je sasvim drugih strana. Njezin je otac bio austrijski plemić, inženjer koji je boravio u Vukovaru i bavio se trgovinom, drvom koje je uvozio iz Bosne pa slao u Beč, tako nešto je bilo. Dakle, ona je živjela u ono vrijeme relativnoj raskoši. Međutim, eto, moj otac koji je izuzetno čudnovat čovjek bio u najboljem smislu riječi, radoznao da konačno sazna šta je ovo u čemu mi živimo, šta je to stvarnost. U tom smislu je kopao na sve strane i kao medicinar je imao 4 specijalizacije. Čitao je sve što se o tome moglo negdje naći i pročitati. Začarao moju majku kao takav, tako da su se oni potpuno različiti udružili i lijepo su se slagali. A ta onda umjetnička strana koju vi imate, jesu li poticali kod vas tu ljubav prema čitanju, prema nekoj književnosti, prema riječi još od malena? Je se to već tada vidjelo? Ne, apsolutno ništa od toga niko nije poticao, a dok sjećam se jednom kad je otac moj podigao obrve, to je bilo u Zagrebu, već kad sam imala negdje blizu 9 ili 10 godina. Pa sam pisala u potaji pjesme i onda jednom sam izrecitirala poslije večeri ili tako nešto. I ne sjećam se te pjesme, ali se sjećam samo jednog stiha koji glasi: a srce složno kuca s bilom vasione. I onda kad je moj otac to čuo, onda je ponovio to istim ritmom i vidjela sam na licu da je začuđen. I to mi je bio znak da mogu dalje.
A majka? A majka je nekako razumjela da je to tako i ona se nije previše čudila. Ona je vjerojatno mene bolje u tom pogledu poznavala. Dakle, podržavali su vas nekako u tišini, bih rekla. Pa ja sam se krila. Jer nisam bila sigurna šta ćeš, da li ja to trebam raditi i tako dalje. I onda kad se recimo dokotrljala do mature i do upisa na fakultet, ja sam htjela biti nalik na oca, pa sam rekla ja ću isto studirati medicinu. Na što je on rekao, ko je šta? Nisi ti za to, ti imaš druge pute. Onda sam ja bila malo uvređena, kako to nisam za to. I onda sam rekla, onda ću uzeti nešto najbliže medicini, pa ajde psihologiju. Pa sam upisala, bio je tada u Zagrebu psihologijski institut na Marulićevom trgu, upisala sam psihologiju. Sad, nastupilo razdoblje upitnika. Imali smo jednog jako dobrog profesora koji je to sve vodio, a što je meni najviše imponiralo, nije bio član partije u ono vrijeme, profesor Zoran Bujes. I on je nas prvogodišnjake, ili bilo nas oko 20-ak, možda studenata, skupio posle nekoliko mjeseci, 2-3 mjeseca, da čuje naše primjedbe, naša pitanja. I pošto je on bio vrlo odrešit i kratak u govoru i znao je biti često ironičan, mi smo se malo plašili. Pa niko nije ništa govorio, a dok ja nisam, vježbajući u sebi kako ću to reći, na kraju izgovorila svoje pitanje. Profesore, mi ovdje slušamo statistiku, slušamo faktorsku analizu. Potom imamo mjerenje podražaja u usporedbi sa mjerenjem osjeta. Potom imamo povijest. Kad ćemo nešto slušati o psihi? On je mene pogledao, činilo mi se sa jednim razumijevanjem i rekao mi je, kolegice, vi ste promašili fakultet. Trebali ste upisati teologiju. Ja sam se lecnula, zapanjila. I rekla sam sebi, pa da, on je u pravu. Ja sam htjela dušu, a psiha, jel? A ovdje su bila mjerkanja. Eto tako, to mi je bio jedan lijep odskočni, ja sam završila, diplomirala sam, ali potpuno jasno da mi to nije put. Ovakav psihologija. Diplomirali ste dakle psihologiju i engleski jezik, da. Ali vas nekako u tom kontekstu književnost nije privukla da to baš studirate. Kako to? Ja sam to u potaji sve pisala, te pjesmuljke svoje i nisam, vjerujte, i ne pamtim kad sam stigla u društvo književnika i tko me tamo poveo, ohrabrio da uđem i tada sam počela tek razmišljati da je to moje pravo zanimanje, ili pisanje. U ono vrijeme samo poezije. A druge stvari koje su me zanimale bile neka davna ljudska povijest o kojoj se ne piše u udžbenicima, pojave u stvarnosti u okolici našoj koje nisu objašnjene, ali psihologija bi trebala da tu stupi na scenu i da kaže otvoreno, nije psiha samo to što mi mislimo, jeli? To je nešto mnogo šire i jače. Najčešće i nije. Kad smo tako odgojeni, jel? Nismo odgojeni u smislu da poklanjamo pažnju upravo tom izvoru u nama samima, nego uvijek gledamo van, izvan sebe, a sebe zanemarujemo.
Gospođo Krmpotić, kako je onda se zapravo dogodila ta prva ljubav prema onom što je neka poveznica s Indijom? Isto tako, tijekom fakulteta ste završili na Zagrebačkom velesajmu, tamo ste trebali biti kao tajnica, ispalo da ste počeli prevoditi tekstove koji su vas zaokupili i odnijeli negdje drugdje. Pa vi znate više nego ja sam to zaboravila. Međutim, ono što je mene fasciniralo, to je bio susret sa indijskom teofilozofijom i književnošću. I u ono vrijeme to se uopće nije smatralo vrijednim pažnje. Ja sam tada radila kao urednica na Radio Zagrebu, tad nije još bilo televizije. Šef nam je bio gospodin Šibl i ja sam uređivala nešto što mi je odgovaralo, a to je bila lirika i esej. A stan moj iza ugla u Avluševu. U ono vrijeme je bila Jurišićeva i ta radio veza. Kad sam se nekim kobajagi slučajem dokopala Tagorove knjige Gitanđeli, ja sam ostala zapanjena. To je nešto što bih ja voljela pisati. Nešto što je već negdje u meni na mom jeziku, ali to su ti doživljaji koji su kod nas zanemareni. Ali vjerujte da je to bilo vrlo jedno obuzdavajuće vrijeme u smislu pravog talenta. Sjećam se kad sam u svojoj negdje 17. godini otišla u svoj predački grad, to je Senj. I po noći kad nije mi se spavalo pa sam gledala nizonu aleju senjsku pa sam onda polako počela pisati pjesmu. Netko dolazi alejom niz mjesečinu. I taj netko koji dolazi, on zapravo nikad ne stiže. Ali dolaženje je bilo. I to se objavilo, da li u Hrvatskom kolu, kako se zvalo tada, ne znam. Uglavnom, reakcija je bila gospodina ondašnjega Dončevića, koji je bio kontrolor šta se radi. I što se smije, što se ne smije. Kaže, ima među nama i takvih koji pišu da neko nikad ne dolazi tamo. Onda mi je to bio znak da je to ipak nešto dobro. I tako je to počelo i onda su me počeli objavljivati više i onda je izašla moja prva tanušna knjiga poezije, pa živjela, ne znam, pohvale i vamo tamo. I onda jednoga dana na mom radnom mjestu telefon zvoni i profesor Hergešić. Kaže meni ovako, ja vas moram reda radi pitati, imamo ponudu indijske vlade, indijskog ministarstva kulture, pošto smo tad bili nesvrstani, jer je Tito, Nehru, Nasser, da, pošto vi pokazujete interes i tu ste i prevodili ste Tagora i to dobro ste preveli, sve, ali imamo ponudu, moram vas pitati reda radi, da li ste zainteresirani za indijsku stipendiju? I rekli ste odmah da. Da, a on kaže, ma čekajte malo, pa ne nudim vam ja Indiju, nego Indiju. A ja kažem, pa baš zato. Ne, kaže to, ne. Dođite u nedjelju, to je bilo valjda petak, dođite u nedjelju na fakultet, jel? Bit ćemo tamo profesor Rudi Filipović i ja, moramo porazgovoriti, jel? Dobro, ja kažem, dođem tamo. Prvo što su me pitali, da li ja znam šta su amebe. Pa onda sve tako redom, a meni je sve bilo smiješno. Ja sam toliko željela otići tamo, tako me to vuklo, da mi je sve drugo bilo toliko smiješno ništavno. I amebe, i ne znam šta, i komarci, i razne što su pričali bolesti, i nekakve opasnosti druge. I tako sam ja otputovala brodom u ono vrijeme. Koliko ste putovali? Skoro mjesec, 20 i nešto dana, jer je to bio poluteretnjak. To znači da je stao u nekoj luci, nešto se utovarivalo, istovarilo. Ali uglavnom sam na brodu lijepo živjela i čim sam stupila na indijsko tlo, sve mi je bilo nekako poznato i moje i sve mi je bilo prijateljsko. Bez obzira na tu veliku kulturnu različitost, osobito kad ste kretali, gledali su vas pomalo u čudu kamo vi to idete. Vi ste se sjetili kao da ste došli doma zapravo. Da, mene su, kapetan mi je čak rekao da ne razumije šta ja hoću u Indiji, da tamo nema šta da tražim i tako dalje. Ja sam rekla, nek se on ništa ne brine, ja znam zašto idem i gdje idem i tako dalje. I onda sam otišla u Delhi i tamo sam se smjestila u studentski dom koji je bio malo izvan grada. Nisam bila obavezna ništa studirati, nego samo boraviti i skupljati svoje dojmove, podatke, učiti. Malo sam čak i upisala
jer mi je to ponudio sam profesor bengalskoga, da dođem na njegova predavanja bengalskoga. Tako sam malo nešto bengalski naučila, čak i recitirala u javnosti tu pjesmu. Tagorovu pjesmu na originalu. I tamo ste onda ostali oko 2 godine u svom prvom susretu s Indijom i onda se desilo još niz sudbinskih nekih stvari u vašem životu. Upoznao se tamo i supruga koji je bio jugoslavenski veleposlanik u to vrijeme. I tamo bio je u stroju. To je bilo takvo vrijeme, oni su svi morali pitati za takve sudbonosne odluke, oni su morali pitati svoju centralu, jel, da li je u redu to, i on je pitao za mene, a oni su rekli... Ali nije bilo u redu. Nije bilo u redu, ja nisam bila član partije, nisam željela biti. To su bila kao osjetljiva mjesta, jel, i kad su oni rekli da, kako tu je član partije, osim toga pišem nekakvu sumnjivu poeziju, onda se moj muž budući pokazao mi je svoj pravi lik i to mi imponiralo. On je poderao taj papir i rekao, briga me što oni govore, ja se ženim. I onda normalno dobio odmah opoziv. Mi smo proslavili svadbu u Indiji, niko nije smio iz ambasade da nas se registrira, ali smo smatrali da smo se vjenčali. I onda je on dobio opoziv s mjesta da se vrati. I tako sam ja završila u Beogradu, jer nisam mogla da ga pustim da ode sam, i ja sam napustila Indiju i tako je to završilo. To je bila moja Indija, koja je trajala prilično svega 2 godine. I od tada živim u Beogradu, mislim ne stalno, poslije smo išli pošto se promijenilo rukovodstvo, kod to Rankovića su maknuli, pa onda je sve bilo oprošteno i tako dalje. I onda smo dalje živjeli sve do relativno nedavno u Beogradu. Boraveći on kao isto veleposlanik je bio u Gani, to je bilo zadnje, a prije toga smo bili u Egiptu isto 4 godine, što je meni jako značilo. Kakav je to život kad se tako često selite? Osjeća da se morate ispočetka svaki put prilagoditi nečem novom i drugačijem. Koliko to čovjeka na neki način obogati, smjesti ga u ovaj prostor i vrijeme na drugačiji način? Upravo to što ste rekli, obogati vas. Jer vidite koliko toga ima, kao kad na livadi šetate. Nađete neki cvijet čudni, pa neki još čudniji, pa vamo tamo, pa uživate u tim raznobojnostima. Tako je i u kulturama, sa kulturama, ali ako ste usredotočeni na to, da otkrijete šta je zajedničko svuda, onda je to jako lijep doživljaj. Da u starom Egiptu otkrijete ljepotu, mudrost koja i danas postoji negdje i koju možete dotaknuti. Možete s takvim ljudima razgovarati, pa bi bili oni na zapadnoj obali Afrike. Eto, to je ljepota tog šetanja po svijetu, a meni osobno je Egipat jako puno značio. Nekako sam imala osjećaj da sam došla u jedan kraj kojega dobro znam. I tamo sam napisala 2 knjige i pjesma, dosta pjesama naravno, Dijamantni faraon i Čas je Oziris. Ozirisa sam završila u Americi, ali isto započeti tamo. Ono što je bilo uzbudljivo je teško opisati, ali to je kao da prepoznajete neke predjele gdje ste već jednom bili.
Gana je specifična, vas je otvorila i vas i jednu priču koju ste dugo čuvali, pa je nastala knjiga Brdo iznad oblaka. To sad spominjem zato što je ta knjiga ostavila jako puno traga na veliki broj čitatelja. I kad se nekako kaže i spomene ime Vesna Krmpotić, ljudi uz vaše prekrasne zbirke poezije uvijek nekako tu knjigu stave na prvo mjesto. Da, zato što se jako mnogo ljudi prepozna u tome. I to nije nikakva rasprava, to nije nikakvo poniranje meditativno, nego to je izvješće sa jednog polja koje je i bio rat sa nekim mrakom, bolešću, nesrećom, ali je bio i susret sa svjetlošću. I to je bilo vjerno sve napisano. Nisam se usudila nešto drugo, osim onog što se događalo. A što se tiče reakcije publike, da, ja imam kod kuće 1-2 kofera najmanje, pisana, svih mogućih mentalnih staleža, od polupismenih do uvaženih doktora književnosti ili filozofije. I to su neka dragocjena iskustva. Jednog dana neka to netko pogleda i neka sačini, ako želi, jedan profil. Šta je to što ljudima govori, što se prihvaća bez straha i s povjerenjem. I dan danas mi stižu takva pisma. A knjiga sad već ima, ne znam koje je, vjerujte, 9. izdanje. Sada će izaći u Novom Sadu, ali obogaćena snimcima, audio snimcima i sa mnogo fotografija. Evo sad se ponovo vraćam na ovaj stol tamo sa desne strane. Sai Baba, često kažete da vam se nakon susreta s njim život u potpunosti promijenio i da vam je na neki način on ona misaona i kreativna i životna inspiracija. To je, ja nemam za to riječi, ali to je kao da otkrijete, ne znam, da cijelo vrijeme živite u suncu, a da ne znate, pa se tresite od zime. Prilike nešto tako otkriće, jedno čudesno. Onda osjećaj da ništa nije bilo slučajno i ništa uzaludno. Bez obzira kako bolno bilo, ali da je to s jedne druge strane, kad se pogleda, jedna čudesna igra u potpunom skladu i ravnoteži. Bez obzira što je to bio gubitak života jednog divnog djeteta. Ali, pošto je baba, ja ga tako doživljavam, ali samo sam jedna od koliko tih 200 milijuna ljudi koji to misle i doživljavaju. Ja ga doživljavam kao osovinu kozmičku i kao najvećeg učitelja, ono što zovemo Bog. I on je meni na bezbroj načina pokazao takozvanim čudima, jer sam ja žeđala za tim, pokazao da jest. Naprimjer, moje dijete je imalo tu strašnu bolest, leukemiju, koja je neizlječiva. I pogotovo kad dođe ka svom kraju, više ni ti takozvani lijekovi, ti otrovi više ne djeluju. Maligne stanice se umnožavaju, jačaju i tako dalje. I kad sam već upoznala, kad je on je došao u moju sobu. Sad ja to pričam kao da je to obična stvar. I možda neko misli da sam luda, ali nisam. To je bilo zaista tako. I kad sam shvatila tko je on, onda sam se usudila da zamolim da ako Igor mora otići, da ne ode zbog leukemije. I desilo se tako da je bio izliječen od leukemije. I doktori nisu mogli se shvatiti. Pitali su i trčali su natrag u laboratorij i radili ponovnu analizu. I pitali me na kraju šta ste mu dali. Nešto ste mu dali, ja nisam htjela reći. Ili šta je to bilo? I sutra dan smo opet došli jer su oni potpuno pitali kako je moguće dijete koje je već pred vratima smrti, da odjednom ima potpuno zdravu sliku krvi. Sutra dan smo došli, sve u redu. Međutim, on je otišao jer srce više nije izdržalo taj nagli skok od bolesti ka zdravlju koji se penjao. I srce nije više bilo borbeno tako kao nekad. Eto, recimo, to je bila prvo čudo, ali da ne pričamo o onim drugim. A drugo čudo, a možda i nije čudo, je li to jednostavno dio vaše prirode, a to je poruka sa riječima koje su se kasnije pretočile u milion pjesama, u eseja, priča. Vidite onu tamo knjigu? Vidim. Ona ima 5 kila,
mada ima najtanji mogući papir koji smo u to vrijeme mogli naći. Ona ima, u njoj je 108 zbirki i svaka ima 108 pjesama, znači sveukupno ima 11.664 pjesme. Sve što sam pisala za tu knjigu, to je bilo strašno brzopisno napisano. To nije bilo razmišljanje, to nije bilo produbljavanje osjećaja ili vizije. To je bilo zapisivanje kao diktat. I to je njegova knjiga. I zato je unutra posveta autoru. To zapisivanje kao diktat, kad pišete poeziju, kao da ovako samo nastane, kao da je jedna bujica, jedna rijeka, jel? Vi se osjećate kao olovka, jel? Vi sad brzo to pišete da vam ne promakne, zapisujete. Tako sam se osjećala, recimo sjednem u vlak Beograd-Zagreb i koliko traje taj vlak, to je 5-6 sati. Ja napišem 480, ne znam više. Uglavnom 14 pjesama na sat. Samo zapisivanje, ovi me suputnici gledaju malo čude se. Tako je to bilo. I kako sam počela u vezi, to je jako dugačka priča, posjetili smo Međugorje, išla sam, to je bila 89. godina, nas 3, to je bilo društvance, 3 žene, koje su imale vrlo slične ili čak iste ideje. To bi trebalo u Međugorju da se podigne još. I naš prijedlog tim divnim ljudima, Franjevcima, koji su držali crkvu, bio je da se podigne hram majci svijeta. Ne samo kršćanskoj, majci svih religija. I da ima lik njezin, crte svih rasa. I da ima odjeću svih kultura. Oni su rekli, divna ideja. Mi oduševljeni počeli smo raditi, tražiti ko će sve sudjelovati kao arhitekt, kao snabdjevač, kao ovo, kao ono, gdje će to biti. I to počeli smo raditi i onda je, znate i sami, približavalo se to vrijeme rata. I tlo se više nije doimalo kao čvrsto tlo. Treslo se. I ja sam sama otišla posljednji put u Međugorje 90. Dakle, to je već bilo, pred vratima smo bili. I bio je tamo još Jozo Vrkić, svećenik, koji je bio prilično, ne znam gdje je on sada, ali u ono vrijeme sam ga vidjela kad pruži ruku, ti padaš. Jel? To se i meni dogodilo. I ja sam htjela njega pitati, zašto je ovo se zastalo nekako. I onda je isti Jozo mene zagrlio nekim tako bratskim razumijevanjem. I rekao mi je, Vesna, hram se najprije gradi iznutra. Dobro, ja se vratim u Zagreb, imali smo stan u Amruševoj, sjećam se da sam došla zbunjena, sjela za stol, uzela olovku i počela pisati, ne znam šta sam pisala. To je prva pjesma ove knjige. I govori o tome da je hram se gradi iznutra. I tako je počelo i trajalo je 9 godina. Usto sam i druge stvari pisala, ali ovaj zapis je bio poseban. I desilo se jednom za moga dolaska u Zagreb, to je bila baš ta 98. Ja sam imala u notesu, ne znam koliko tih notesa za bilješke ovih pjesama, i ljudi su jako voljeli iz moga kruga da si biraju broj. I onda svaki put bi rekli, pa kako to baš meni. I onda, sjećam se da smo sjedili u gradskoj kavani i svi su si vukli tako. Sjećam se jedne poruke, jedne pjesme koja počinje ovako. Kad ti netko jutrom stane na žulju tramvaju, ne ljuti se, to sam ja sa veliko je. A taj čovjek kaže, ma ljudi moji, meni svako jutro neko stane na žulju. Pa sad znaš ko je. I tako je bilo svašta. I onda na kraju te naše igre oni meni kažu, ajde sad ti. A ja kažem, pa ja to ne radim nikad. Ajde sad. Dobro, i onda ja onako prošvrljam kroz notes, otvorim i ne mogu govoriti. Toliko sam se zaprepastila. Pa sam rekla jednu istinitu, iskrenu riječ, pa ljudi, ovo je stvarno. Dakle, to je pjesma ili, kako može se reći, i poruka koja ima smisla samo ako je ja izvučem. Jer ona ovako glasi. Kad svane godina 2000, ti ćeš doći k meni sa svih 108 knjiga našega dvogovora. Ti ćeš doći k meni u Indiju. I onda sam se zamislila i rekla sam, pa ti si malo blesav, daj se malo uozbilji. I tako se i dogodilo. Ja sam kraj 99. stigla u Indiju. Knjiga je bila gotova
I onda je moj let je bio povratni je bio zakazan 99, na kraju 99. negdje prosinac mjesec nešto. I onda se desi da je otkazan let. Ja sam letila poslije 3 dana, kad je već svanuo 2000. Moj idući gost u današnjoj emisiji U sobi s pogledom dobar je poznavatelj književnog opusa Vesne Krmpotić. Na početku mi je ispričao kada ju je prvi put primijetio na spisateljskoj sceni. Govori književni i likovni kritičar Tonko Marojević. Kad je izašla njezina prva knjiga koja se zvala Poezija, koja je imala možda 18 ili 20 stranica sa nekoliko jednostavnih, čistih tekstova povezanih sa iskustvom, na svoj način jednostavni, a opet su sakrivale jednu određenu, nisu skrivale, nego su imale jednu određenu dubinu. Neću reći da su filozofirale, nego su bile pitanja života i smrti, ljubavi, osnovnih stvari ispisane s jednom jednostavnošću koja je na neki način bila intrigantna. U vremenima otvaranja hrvatske književnosti europskim uzorima, otvaranja čitanja Rilka, čitanja Eliota, ona je izabrala jedan drugi smjer, čitajući također te velike evropske pjesnike. Ona je našla vrlo brzo u svom vlastitom iskustvu, u svom vlastitom životu, ona je ispisuje i također jednu svoju lirsku biografiju. Od prve pjesme Cigarete sjećam se jako dobro, nema oca, u uglovima ima dima, pa preko života sa rađanjem, sa smrću sina. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je njezina, naravno, nećemo reći, možemo reći metafizika, možemo reći religiozna projekcija, možemo reći najbliže možda jedno osjećanje univerzalne povezanosti stvari. Ona je pjesnik koja se razrasla, ja bih rekao, na tradiciji Ujevića Tina. To je možda jedini njezina referencija u hrvatskoj književnosti, a u svjetskoj književnosti ona je usvojila cijeli istok, kao što znamo. Otvorila je prvo puteve prema Indiji, kod nas, zatim Egiptu, napisala je antologije tih civilizacija, tih kultura, napisala je putopise, napisala je, a opet je ispisala pritom naravno jedan svoj golemi, ja bih rekao, korpus svojih stihova, prepustivši čak glas, reklo bi se, njemu, onome, Bogu, kako hoćemo ga nazvati. Njezina knjiga 108 puta 108, što je svojevrstan kuriozitet, svojevrsna knjiga koja svojim opsegom na neki način je zaprepašćujuća, a mene zadivljuje intenzitetom. Ona govori jednostavne stvari, na jednostavan način, nikad se ne ponavlja, u molitvenom tonu ili u obraćanju silama nemjerljivim, kako bi se reklo. Ona sačuva dostojanstvo jednog govora koje imponira, koje impresionira, pred kojima ja ostajem, naravno, kao čitatelj poezije, koji ne dijelim i ne moram dijeliti do kraja njezin svjetonazor, nego osjećam da ona za svoj ima puno pokrića. Kako komentirate to što ona zapravo jako puno piše? Ja vidim prepoznatljiv taj glas, meni se čini, od Plamena i svijeće, od Orfelije, od njezinih ranih knjiga do Ljevanice za Igora, pa do ovih knjiga koji su na neki način pisane u ime drugoga, u ime nečega najvećega. Jel? Ona uvijek ima jedan svoj glas. Još je ona mene davno zainteresirala ili davno impresionirala sa svojom, reklo bi se, neću reći nemodernošću, ni antimodernošću, sa jednom svojom opcijom koja je osobna. Kad se sve tražile
njezine referencije, ona je uvijek rekla da je jedna od njezinih referencija Ivana Brlić-Mažuranić. Da, to je osjećanje finoće, čistoće, dubine, raskošnosti jedne imaginacije, također s jedne strane pučke, s jedne strane elitne, koje se u slučaju Brlićke naravno dodiruju. A s druge, već sam spomenuo da ona volila Tina Ujevića. Ona je napisala on najljepših eseja o Tinu Ujeviću, o njemu kao sanjasinu. Dakle, to nije sanjar, premda se indijske riječi ili sanskrtske riječi sa hrvatskima, sa slavenskima dodiruju. Ona je sanjasina Ujevića vidjela kao mudraca jednog tipa bliskog indijskoj, dakle njoj najbližoj filozofiji, kao čovjeka koji stupa u kontakt sa, rekao bi se, sa kozmičkim silama. I ona doista također je jedna od pjesnikinja i pjesnika koja ne skriva, ja bih rekao, svoje ženstvo, svoje ljudstvo, svoje osjećaj jezičnosti, dakle pripadnosti hrvatskom jeziku, ali s druge strane pripadnosti naravno svjetskim tokovima na jedan specifičan način. Moram priznati da je vrlo jedna ovako drugačija osobnost, nesvakidašnja bih rekla. Kako se ona vama čini kao osoba? Kakva je zapravo? Pa ona je s jedne strane dosta jednostavna. Meni se, ja neću reći da me razočarava činjenica da je obična, da se njoj pristupam bez, uvjetno rečeno, bez nekog posebnog straha, obzirom na njezino iskustvo i njezinu dubinu njezinih spoznaja. Meni je drago nju susresti, drago s njom popričati o običnim stvarima, o kolegama, o kojima ona također ima jedno, ja bih rekao, uvijek pozitivno, lijepo mišljenje. U svakome čini mi se da nalazi njegove vrijednosti i kao što i u religijama bira, reklo bi se, stanovitom selekcijom, stanovitom sinkretizmom od svake ono što je što ih potencijalno ujedinjuje, što je vitalno. S njom sam zadnji put pričao, ona je me pitala za Vesnu Parun. To je jedno zanimljivo pitanje, dvije Vesne u hrvatskoj poeziji, u hrvatskoj književnosti. Ona je pisala o Vesni Parun sa divljenjem, vrlo mlada, sa razlogom. Putevi su im se razišli, doista ja to se sjećam i pamtim, ali uvijek je sačuvala prema starijoj Vesni jedan odnos, reklo bi se također, i znatiželje i ljubavi. I to mi je bilo jako drago da njihova odvajanje ne odvaja Vesnu Krmpotić od, reklo bi se, od jedne matične linije, od jednog osjećaja duga i od osjećaja kontinuiteta. Mislim da je Vesna Krmpotić, koliko god je samosvojna i koliko god je ušla u tokove na neki način svjetske književnosti, njezino vezano za hrvatski jezik i za hrvatsku književnost čini je dragocjenim prilogom. Meni kao svjedoku to je naravno posebno drago, jer svi smo naravno kad iskompleksirani da živimo u malom jeziku, u malom prostoru, na tom jeziku daje, ja bih rekao, i širinu i dubinu. Gospođo Krmpotić, vašu je književnost teško okviriti, pišete najčešće o sebi, o svojim iskustvima. Isto tako kažete da nema ništa vam bliže od vlastitog života. On je moj organ spoznavanja. Otkud tolika inspiracija iz dana u dan? Pa to je opet u vezi sa ovom osovinom kozmičkom o kojoj sam govorila. Jer prvi put kad smo otišli, Azra Begić iz Sarajeva i ja, na prijateljice, prvi put kad smo otišli u Indiju i kad smo smislili kako ćemo pobjeći iz otvaranja te izložbe i od službenog dijela programa, kako smo mislili zbrisati u ashram kod Sai Babe, tako je bilo.
makar samo par dana smo bile. Ali na odlasku, taj posljednji dan, on je nas smjestio sasvim naprijed, znači već bilo tada jako puno ljudi, sasvim naprijed u prve redove i ljudi su si pisali na papiriće, neki su pisali svoje molbe, želje i štali. I onda sam ja, ne misleći ništa, napisala na jedan papirić daj mi riječ sa veliko R. I pružila kad je on prolazio i on je uzeo. I onda, kad je to počelo, znači ja sam koliko sam ja tada imala? 45, 6, tako nešto godina. Imala sam 10 tanušnih knjiga poezije. Sve, to je sve što je bilo objavljeno. Tih 10 možete staviti u jednu knjigu, bilo bi normalno. I poslije toga, u tih narednih, uzmem isti vremenski period, napisano ih je preko 200, i to debelih knjiga. Je ova jedna se računa ko jedna. Dao mi je riječ. To sad moram pitati, kad ovako malo razmislimo o ljudskoj egzistenciji, o ljudskim vrijednostima, kao da se nekako sve više i više gube. Vi nas nekako uvijek podsjetite kroz svoju književnost, kroz svoju poeziju, upravo o toj svjetlosti, o toj pozitivi. Kako čovjek to uopće spozna, kako to održi u životu? Ma gledajte, pa mi svi imamo to. Mi svi imamo ta vrata koja sami moramo otvoriti. Dobro, i uz pomoć, i molitva, i meditacija, i oslobađanje od nekih želja koje su prolazne. Recimo, to sve nas koči. Ali svako to može. Nije to i samo za nekakve izabrane. Bož sačuje. Nego svi imamo u sebi to nešto što mi zapravo tražimo. Jel? Taj hram. To nas i uči prva teofilozofija naše planete, koliko je za sad poznato, to je vedska filozofija. Uči nas da je ono što zovemo Bog u nama samima. Naša je sudbina zadaća da to prepoznamo i okrenemo se u tom pravcu. Onom nečem u nama što smo zaista mi. A ovo drugo su stvari koje, kao kad obučete, ne znam, milion nekakvih haljina na sebe i samo vam smetaju u hodu. Čini se kao da nije lagan put, tako, doći do sebe. Kako kada? Kako kome? Nekome koji je već to karmički zaradio i doživio, on samo to prepozna. Aha, da, kao poznatu jednu priču s kojom je sprijateljen već. Ali ako to sad nekom tako čovjeku koga su odgojili da uvijek gleda samo prema vani i da od nečeg drugog i nekih drugih očekuje neke vijesti o sebi, on neće krenuti tim putem ili će vrlo teško. Ili će smatrati da je to nekakva, ne znam, nesuvisla priča. Međutim, svakom je nekako dano, taj put se pruža svakome, ali ne ide svako istom brzinom. Evo, nekoliko puta smo se već naslonili na ovu ovdje knjigu na stolu, jel ja smijem otvoriti ovo? Da, smijete, to mi je prijatelj donio da, pošto sam čitala nešto o porijeklu Hrvata, pa ima različitih tumačenja, pa sam htjela da vidim i što je to. Mislila sam da nešto prevodite u posljednje vrijeme, to nisam naglasila kao još nešto što radite već godinama uspješno. Ne, ja sam završila jedan rukopis koji mi je bio nekako kao neka vrsta zahvalnosti. Zove se Portret majke Indije. To je knjiga od 550 strana, ne računajući fotografije koje moraju pratiti tu knjigu, i to je jedan, kako da kažem, i preokretni pogled odakle smo svi mi, ne samo mi smo i plemenski, rasno, kako da kažem, iz tih krajeva koje zovemo Indija, i kultura, jezik kao svjedok je nepotkupljiv svjedok. Tako da sam to željela naglasiti. Ne samo za Slavene ili još koga ne, nego uopće za gdje su neke stvari počele i kako smo ih prezeli, uključujući čak i takozvanu nauku, znanost. Mi smo svoju matematiku dobili iz Indije. Pitagorin poučak nije Pitagorin, to je na kraju priznato javno. Jeli? Sve drugo isto što god iz matematike izvučete je odanle. Gramatika, padeži, sve iz Indije. Ako uzmete naš staroslavenski panteon, prepoznaćete u njemu vedski. Nismo samo mi, Slaveni, u tome. Svjedoci. To su i Litvanci, osim Mađara, osim ovih plemena uralo-altajskih,
u tim jezicima nema toga traga. U ovim svima ima traga. A vrlo, vrlo je sačuvan. Evo kad čitate Ivanu Brlić Mažuranić, to je nevjerojatno. Pa nema imena koje nije porijeklom iz Indije, iz Sanskrta. Mislim da je to važno konačno priznati i shvatiti i ne se praviti kao da ne znamo. To je jedno, a drugo, ovo što sam rekla, znanost, to što su oni u svojim davnim, recimo u najstarijem epu na svijetu, to nije Gilgameš, nego to je Ramajana, je opisana je letilica. Kako? Pa vrlo jednostavno, kao nešto što se ne treba tumačiti previše. Mijenjate vibraciju u predmetu, bilo da je od željeza, od bronce, od kositra, od drveta, svejedno čega. Od čega je sagrađen, recimo, jedna takva lađa, zračna, koja se poslije pretvara u kočiju, ispušta svoje, mislim, ne pretvara se kao čudovito, nego ima svoje kotače. I mijenjati vibraciju u sastavu materije od koje je napravljena je čitava priča, cijela tajna uzlijetanja. I kad sam ja to jednom pričala o toj zgodi iz Ramajane, koja je opisana vrlo onako usput kao nešto što svi znaju. Jel? Kad sam jednom to pričala u Skoplju. Prišao mi je poslije jedan čovjek, predstavio se, rekao je, moram nešto s vama o tome. I onda smo otišli na samo i on rekao, da vam kažem, mi te pokuse radimo u laboratoriju. Ja kažem, stvarno, pa uspijevate? Kaže, da. Mijenjajući vibraciju u predmetu, on postaje lakši i onda se diže. I mi mjerimo kad, kako, s čim, bez čega je najbolje. Tako da, kad pogledate šta su sve u Indiji, civilizacija Indije, šta je sve, s čim je sve baratala, šta je sve mogla, pa onda shvatite da naša povijest je jako manjkava. Ne spominju, nego mi nešto sve od Rima brojimo i Egipta. Dobro, Egipat jest prastara civilizacija, ali još uvijek nedovoljno do kraja proučena starinu njezinu, ne znamo do kraja. Ali ovo drugo, to su sve potomci toga dalekoga znanja koje je stalno stizalo i u ono vrijeme nije slučajno što je toliko ljudi putovalo u Indiju tim karavanskim putevima, jer je tamo bio izvor i znanja i trgovina i nauka. Ja? Najstarije sveučilište na svijetu je indijska taksila. Danas mi govorimo o Indiji, da, to su oni kao neozbiljni ljudi. I željela sam napisati knjigu koja bi to izmijenila bar donekle. Moram vas još pitati, s obzirom na to da imate tako krasnu književnu karijeru, pomenuli ste mi da u posljednje vrijeme skladate. A to sam prije isto uvijek. Kad mi tako dođe, onda da, imam jedan... Ne znam koliko tih pjesama je nastalo. To je zato što smo željeli nešto posebno posvetiti babi. Pa sam onda tako počela skladati ne znam koliko imam, 20-ak pjesama. Vesna Krmpotić spisateljica je osebujne i bogate poetike, te je osoba neobičnog životnog puta i iskustva. U svojoj dugoj književnoj karijeri objavila veliki broj knjiga pjesama, putopisa, antologija, pripovijesti, eseja i romana, a čitatelji je vole upravo zbog posebne snage riječi s kojima otvara ljude za neslučajne visine i dubine duše. U svom je životu dobivala brojne nagrade i priznanja, a jedna od njih je i Vladimir Nazor za životno djelo. Zahvaljujem svojim gostima na ugodnom razgovoru. U emisiji ste slušali glazbu koju je za vas odabrala Vesna Krmpotić. Današnju emisiju u Sobi s pogledom snimio je Matija Čulik. Uredila je razgovarala Nataša Ricija-Škrejg. Lijep pozdrav i budite sa mnom i iduću subotu.
Hvala.